biracyagoranye cyane nibyo navugaga kujya kurasinya ishamba utazi exactement aho ziri ugakoresha drone ugatwara izo drone drone ireba hose abyo no umuvumo ku ruhande rwa Kongo kuba inka se zifite ikibazo inka se ni za invento nakoze kamwe amata y'abaturage bose ninya iyo niyo yamyumvire navugaga it will take time bizafata nk'imyaka 100. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com tubaye ikaze mu kiganiro uruvugiro, ikiganiro gitambuka buri munsi ariko rashize iminsi tutabona namwe. So twaje rero nande Gaston Rwaka ntare batinya umuntu ukunda abantu umuntu ukurikirana amateka y'isi umunsi kundi. So Rwakanda kwaje mu kiganiro uruvugiro nanjye ndimeke Kayiranga tugiye mu kiganiro aho tugiye kugaruka ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru atandukanye Rwaka, ariko no tukaba tugiye kuvuga ku makuru yo muri Kongo. Birumvikana turakurikirana hirya no hino. Kongo dufitanye amateka akomeye cyane kuko ndibuka mu mateka y'igihe cy'abakoloni ubundi akagace bakitaga Rwanda Burundi Congo Belge. Kuba rero twaganira kuri Kongo ntacyo bitwaye, byari the same country, abazungu n'abaje the same reality. So Rwakanda kwakiye mu kiganiro uruvugiro nibwo bwa mbere ugiye kukigaragaramo. Ikiganiro uruvugiro si ubwa mbere ugiye kuba muri Bwiza, si n'ubwa mbere kuri Bwiza TV, ariko mu kiganiro uruvugiro nibwo bwa mbere. Murakoze kutwakira dusangira ibitekerezo. Mu kiganiro uruvugiro ducurika, dufata icyenda tukaricurika. Bicitse icyenda bikirwaka gatandatu, wafata gatandatu wayicurikura ka bikenda. Yego nibyo tugiye gukora rero. Niyo game tugiyemo. So uyu munsi rero tugiye kureba ku makuru avugwa hirya no hino, aho umukuru wa Kongo cyangwa se umukuru w'igihugu cya Kongo Perezida Felix Tshisekedi amaze iminsi ari mu ngendo zitandukanye, ingendo zishakira igihugu cy'umutekano kubw'intambara imaze igiye kumara igihe cy'umwaka, ariko Kongo ikaba imaze hafi imyaka 30 iri mu ntambara z'urudaca, aho havuka imitwe itandukanye hirya no hino. Turaza kureba izi ngendo za Perezida Tshisekedi zivuze iki, tuze no kureba kandi ku ngabo zagiye kugara amahoro, ingabo za East Africa zagiye zigomba guhagarara hagati ya barwanyi bari mu Venezuela ndetse n'igisirikare cya Kongo. Hanyuma turaza no kureba kubijyanye n'uburyo ngo Kongo ntongo yaba yagize gute yacakiye indege yari maze iminsi ishaka zo mu Bushinwa, izi ndege zo kurasa mu Venezuela. Kuba President Felix Tshisekedi ari mu ngendo ni bisanzwe kuko umugabo nyamugabo buri gihe cyose aragenda arazinduka ajya gushakisha imibereho y'abana. Ofete ntabwo twamenya neza ibimujyana kuko abari mu bibazo bya politiki, abari mu bibazo bya economy. Oya nta kindi kimujyana, kiri kumujyana n'ikibazo cya mu Venezuela. Kuko niwe mutwe umuzengereje, niwe mutwe umere nabi. So Rwaka turaza no kureba ku nyungu zitandukanye, turebe no ku makuru ari kuvugwa aho igisirikare cy'uburundi cyagize gutya kiba kiti turamagana abantu rwose bagiye kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda bakajya kuvuga igisirikare cy'urundi bakakivuga nabi. Niyo nkuru iri kuvugwa mu gihe abantu batekerezaga ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi ugiye kugaruka, ndetse icyizere kirimo abantu ingendo zatangiye kuma, ariko barabibaza ati biragarukira he noneho. Reka mere kuri icyo kibazo kivuga yuko M23 ari iteza Kongo ibibazo cyangwa se na President Tshisekedi bituma atabona ibitotsi byabari kwibesha kuko M23 n'abanyarwanda n'abakongomani n'abakongomani bavuga ikinyarwanda, harimo n'abandi banyakongo batandukanye. Ahubwo kenshi igihe cyose umuntu yibaza yuko umuntu runaka ari we mwanzi we aba yibesha. Njye nemera yuko ibibazo byinshi umuntu aba afite biba bimuturukaho ndetse aba afite n'umuti cyangwa se ibisubizo. Aharo Rwaka twe tugiye gusesengura, ntago turi bugaragaze tugiye gukora turagaragaza za opinion zacu ko tubyumva, ariko tunagaragaze uko bikwiye kuba bigenda. So kuba Tshisekedi akora ingendo uko akwiye kuzikora ni bisanzwe. Ese Rwaka kuri wobona Tshisekedi akwiye gukomeza gushoza intambara aho kuganira n'umutwe mu Venezuela?
nicyo natangiye mvuga ni ikibazo gikomeye cyane abanyekongo bagifitiye myumvire ko M23 ariyo ibuza amahoro dusubire mu mateka buriya Kongo ntawe yigeze ibona amahoro kuva n'igihe cya Mobutu habaye intambara yo bise la guerre de 80 jours habayo yo bita la guerre de sécession aho Katanga yashaka kwigenga en fait iki gihugu cya Kongo ni igihugu kinini cyane ubu ngubu nicyo gihugu cya kabiri muri Afrika ku bunini nyuma ya Algerie usko Sudan yabaye divided ari Sudan na Sudan y'amajyepfo Kongo burya ni igihugu kimaze imyaka 200 by'amateka icyo gihugu kibayeho ubundi amenye Kongo original ubundi yari amashamba magari n'ubu Kongo ndetse kimwe cya gatatu nicyo gituwe biracyari amashamba nuvuga ngo n'abantu batuye muri Kongo ubu ngubu benshi nabagiye bakomoka muri za Nigeria na Cameroon ariko nyuma yaho ngaho mu kinyejana cya 15 ndetse n'ijana cya 16 nibo Kongo yagize ibice bita Empire Lunda Empire Luba Empire Bakuba ndetse na kano gace ko muri Est so nukwibesha cyane yuko M23 ariyo iteje Kongo ikibazo kuko Kongo ni igihugu kinini kandi gikize umuntu wese le puissance zikomeye zo kwisi umushinwa arahashaka umunyamerika arahashaka umufaransa arahashaka umongereza arahashaka kuko no mu mateka ya de grande découverte aba bazungu b'abexplorateur benshi bagiye bajya muri Kongo ari abita ba Livingstone ba Magellan n'abandi hanyuma rwaka kuba uyu munsi wa none Kongo yarananiwe kwirukana umutwe wa M23 kifashisha mercenaires Mai FDLR none ikaba iri gushaka amaboko mu ntwaro ibyo no kwirengagiza amateka byose bitangira mu nama yabereye bizarya se rwaka bizawakinga erege turi kuganira ukuntu bizagenda amaherezo ubu umuntu kuvuga ngo yuko l'histoire est en train de se répéter amateka arimo arisobera ntabwo ushobora kwirukana umwana wabo bora na M23 kugira ngo nifate intwaro so kwivugira pe ariko mwana ntakwiye kugira ikigenge birumvikana ariko bo bari wabo unose uzabirukana gute barahari kandi ikisekeza ko agomba kujya mu birunga ngaho natangiye na se yarariho M23 yari mu buryo mu cyangwa ubundi ariko njye namugira inama yo kwicara akagana n'abari abahungu kuko bari iwabo mugira inama wewe nk'umunyamakuru ukwiye kubona bikwiye kugenda gute ndabona ko hagomba kuba mu dialogue hagomba kuba mu dialogue byose bikaca mu biganiro mu gihe kuko wavugaga izi ngabo za East African Community ziri aho ngaho muri North Kivu ubwabyo bifite icyo bisobanura na SADC iriyo mbega urebye hari ahantu wagira ngo ni guerre mondiale irimo kuhabera ariko ntitwirengagize yuko atari M23 ntabwo aricyo kibazo gihari hariho za Codeco muri za Ituri harimo n'indi mitwe myinshi cyane no muri za North Kivu ndetse na Mbujimayi iwabo wa President Tshisekedi hari undi mutwe urwana cyane uhari so ni kibazo gikwiye kureberwa muri global view baka nk'umuntu uzi Kongo cyangwa se wabuze amateka ukurikije urugamba M23 yatangije muri iki gihe uzi ko inshuro ya kabiri garutse ukashyiraho urugamba rwa RCD urugamba rwa ni AFDL rwa Rwandese reka ndabizi ko ushobora kubuzi somehow mu mateka history yabyo ubona iki kibazo kizarangira gute izo ntambara iza mbere zarayisije zaragiye ziratsinda ya kabiri cyo koza bagarukira Kisangani basa nkaho bitakunze bamwe bajya muri guverinoma ba bishyikirano ya gatatu ariyo yaba ntuza yaba Laurent Nkunda nayo yabaye nk'isenyutse bamwe bajya muri leta abandi barahunga ariko ba General Makenga na General Ntaganda n'abandi babyutsa amasezerano yari yarasinywe ayo bita 23 Mars ariyo yitirirwa M23 baza kujya gute bashoza urugamba kugira ngo baharanire icyo n'ubundi bari baratangiye baharanira yego meki ngendeye kuri icyo kintu uvuze izo ntambara izo phase zose zizo ntambara ntabo zagiye zirangizwa n'amasaso ni karamo which mean yuko n'ubundi umuti w'ikibazo kiraho ngaho ntabwo ari intambara ibintu bigomba guca mu biganiro kandi bikazagenda neza nyine ashaka kumbwira history uri muri uranyuma amagambo kandi hano twaje kuvuga yes navugaga impamvu n'ubundi iki kibazo kidakemuka nuko habaho kugica hejuru kandi gisabwa no gusasa inzobe nuvuga ngo igihe cyose iyo umuntu afite icyo arwanira anyway ntabo abakeneye intwaro gusa duse n'abasubira mu mateka
mzee Laurent Désiré Kabila igihe yafataga ubutegetsi yerekanye programme politique ye, hari ibintu byinshi yarwaniraga, harimo kurwanya corruption, harimo kongera gutuma ekonomi y'igihugu itera imbere. Nuvuga ngo nubundi ibyo yaharaniye ntabwo bigeze bigerwaho, n'umuhungu aza kumusimbura. Donc still igihugu kiba gifite aspect nyinshi, kuyobora igihugu, kumanaginga igihugu n'icyo cya Congo bisaba abantu bicaye hamwe. Actually ntabwo tuba turi focused gusa kuri resurgence cyangwa kongera kuzura umutwe kwa M23, kuko M23 ntabwo ari n'abantu runaka. Ngiye mbifata ko ari nka philosophy, ari nka concept. Niyo mpamvu twavuze ko yatangiye yoborwa n'abitwa ba Bizima Karaha icyo gihe bari kumwe na mzee Laurent Désiré Kabila. Kiriya gihe ba AFDL ntabwo bitandukanye na M23. Bitandukanye ariko ni même suite logique. Kuko icyo gihe nicyo gihe umunyarwanda, nicyo gihe umunyakongo uvuga ikinyarwanda yashatse kugaragaza uburenganzira bwe, nicyo yifuza hariya muri icyo gihugu. Kandi bwa mbere insuro ya mbere babigezeho, ariko bibigezeho bisa nkaho bitakunze, kubera nabo bari bifite sustainability, nabo byari bikaze. Ndetse magingo yanga ikintu kiba gikomeye ni understanding. Bisaba ko abanyekongo babanza bakumva ko ikibazo ari icyabo, ntabwo ari u Rwanda rubateza ibibazo cyangwa se M23, kuko ndisho yuko nubo M23 yavuga ngo iretse biya yarwanira ko ko bitashoboka, nabo still Congo yaba ifite amahoro. Yabireka gute se kandi bafite impunzi zikiri hanze, impunzi zikiri zahunze batarataha baracyari mu buhungiro, urumva ibintu byashoboka. Kandi abaturanyi bo muri Congo bo barabyirengagiza, ahabo bakomeza kuvuga yuko bari abakongomani bavuga ikinyarwanda bari hano mu Rwanda ko batashe wabo. So harimo irresponsabilité, harimo kwirengagiza. Ni nacyo opinion publique muri Congo igomba kumva. So hanyuma Rwaka, wenda tuzagenda tubigana buhoro buhoro nk'umuntu uri mu kiganiro uruvugiro. Uyu munsi wa none biravaho Congo yakiriye indege 3. Indege 3 za drone zigomba kuza kurwanya umutwe wa M23. Urabona bizabasha kurya? Ibyo no gushaka gukoresha kinubi w'ikisazi. Mu by'ukuri muri logistique militaire ya Congo abantu bakurikirana equipment ya gisirikare ya FRDC iri super, ifite ibikoresho bikomeye, ifite indege rwose n'ibihugu byinshi muri Afrika bidafite, ifite n'ingabo nyinshi cyane. Ariko still no kureba ese M23 n'abantu bakeneye kurashishwa indege ziri sophistiqué. Still dusubiye ku cya kindi, ni kibazo cya diplomasi. None sawo indege urabaka ko indege ntacyo zizakemura. Indege zizafasha FARDC gutsinda urugamba irimo? Bashobora no gutakaza indege kuko kurwana n'inyeshyamba bisaba strategie, nabo bisaba equipment ziri sophistiqué. Deja M23 ubungubu mu bivugwa yasubiye inyuma, yagire kura defense zayo yari ifite umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Ariko mu makuru tumva nuko M23 yavanyemo imyenda ya gisirikare, bake muri bo bashobora kuba bari aho abarundi bakunze kwita mu micungararo hafi aho. Kandi kuba umusirikare ntabwo ari igikoresho, tubisubireho, ni minds, ni mindset, ni technique. So urumva kuzana ibikoresho biri mu rwego rwo hejuru nibihagije. Ahubwo n'ubushize mu gihe bazanaga za Sukhoi, ndibukije giko na Turkiya yari yazanye indege zipakemo ibikoresho byinshi. Icyo gihe M23 yarishimye, yavuga aho tubonye ravitaillement. So urumva still tubonye ravitaillement mugo ni cyakula ya sikari, ni cyakula ya sikari. Urumva kenshi kurwana n'umuntu bisaba kumenya neza uko ahagaze. En plus nemera ibiganiro burya cyane. Nuvuga ngo intambara ni moyen ya nyuma ishobora gukoreshwa. Kandi kenshi ikintu nabonye umuntu uvuga ko yatsinze intambara nuba watsinze kuko nuba watakaje byinshi. Hanyuma Rwaka uri kuvuga uti ntacyo bizahindura ukurikije wenda spirit cyangwa se commitment y'abasirikare ba Congo, cyane ko Congo iri mu bihugu ni igisirikare cya munani muri Afrika gikomeye. Ndetse nibutse n'abantu bataza amateka mu gihe cy'ubukoroni cya Rwanda, Burundi, Congo, Belgium, buri abasirikare b'abakongomani nibo bakontrolaga aha hose. Nta Abanyarwanda bari mu gisirikare cyangwa Abarundi, buri abakongomani nibo bari aba instructors. So bari bafite ubumenyi bwinshi. Ariko ikintu bita amateka ni kugenda cyisubira, kandi ni byiza cyane kutirengagiza amateka. Icyo bita proximité, isano.
u Rwanda rufitanye na Congo, rufitanye n'u Burundi, rufitanye na Uganda na Tanzania, ni ikintu gifite agaciro gakomeye cyane. So ni ukuvuga ngo kenshi mu gukemura ibibazo byacu ntituba dukwiye kujya kure y'urubuga, ntituba buriya n'umudamu n'umugabo bafitanye ibibazo ni byiza kubicoca mu rugo. Urabona urugamba ruzarangira uzagira ukagira iherezo rwa M23. Urugamba yatangije urwo mvuga ni urugamba yatangije muri uyu mu mwaka ushize, kuko rumaze umwaka n'amezi. Kuko kugeza uyu munsi harimo abantu mwavuga bati M23 itumye twicwa, nk'abantu bishaka n'abiri baduhamagara bari hirya no hino bavuga bati abakongomani batumiye na FARDC irazana n'abazalendo. Iyo bavuze abazalendo ni iyo mitwe yitwaje ibirwanisho y'abantu bavuka aho ngaho, n'abamercenaires bakahica abantu bagatwara inka, ngira ngo bonyeje ubundi bishi inka zigera nyinshi zirenga 300. Bakavuga bati ese koko M23 ifite gahunda yo kuza kukiza bene wabo nkuko bivuga, cyangwa ahubwo iri muri game, mind game, kandi nazo zigira ingaruka ku baturage. Wowe rwaka nkaho bikurikirana hafi nk'umuntu wabaye muri struggle, uzi uburyo urugamba rumeze, strategy uko bigenda, ubona ibyo M23 ikarita iri gucanga izabasha kurya? Navuze ko amateka asobanura byinshi, kandi nabo urugamba rurwanwa umunsi umwe, kandi ikintu cyose gifite intangiriro kigira iherezo. Gusa ikintu kiba gikomereye cyane M23 ntabwo hari aspect militaire, ntabwo ari kurwana no gufata ahantu bo twaje tubona ko babishoboye mu gihe gito, cyane cyane ko hari ahantu barwanira ni iwabo. Ariko ikintu bita causalité politique ntabwo icyo barwanira abakongomani bashaka kucyumva, na benshi bashaka kucyumva barakirengagiza. So iyo ni obstacle ikomeye cyane. Hari ikindi kintu M23 cyangwa se tuvuge na Congo, cyangwa se n'u Rwanda n'u Burundi, cyangwa na Angola, ntabwo turaba maître du jeu, nabari cyo tuhagararira umukino. Hari ikintu bita communauté internationale. Communauté internationale niyo ibifite firimbi ya nyuma. So ni ukuvuga ngo militairement mu bya gisirikare n'ubu M23 yabifite ubushobozi bukomeye, ariko mu gihe impamvu y'aba politique itarumvikana muri communauté internationale, nta kintu bashaka kugeraho cyiza cyane. Ariko bitavuga yuko Congo nayo ifite amahoro, kuko arega harimo ikintu gikomeye, harimo fagitire umugano wa muhanzi, kuba na Congo nayo ijya gutabaza hirya hino nayo. Kuko urabona usomye hano urabona ko indege bavuga ngo ni CH kane ni China ya bayita ngo ni Aerospace Science and Technology Corporation, niyo yagurishije indege na leta ya Kinshasa. Izi ndege rero zitegerejwe, urabona ko ikintu cya mbere ino kipema ngo igiye gutanga imbaraga zo kujya gutena n'ubushobozi bwo kujya kurwanya izo nyeshamba, kurwanya M23, igiye gutanga imbaraga n'ubushobozi muri FARDC, kandi nta kindi ni mu ntambara ya M23. Aba bango dans la guerre contre M23 niho bagomba kugira gute kurwanya M23. Ndabona izi appareil bazanye bavuga ko zifitanye isano cyane n'izi drone MQ9 z'abanyamerika, izo bita Reaper. Nyine izi indege z'abashinwa zifitanye isano n'izi drone. Urabona ko zizaba ziri Kavumu muri Sud Kivu, ariko nizi ni 3 drone zo nazo na amadrone, not indege. Nazo na amadrone ava muri China. Ariko urumva barazigereranya nizo z'abanyamerika, izo drone z'abanyamerika MQ9. Urumva ko zizaba ziri hafi, zizaba ziri muri Sud Kivu. Ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu birometero 15 uvuye Bukavu, kandi Bukavu yo uzi kwifatanya na Cyangugu. Biracyagoranye cyane, nibyo navugaga, kujya kurasinyisha amba utazi exactement aho ziri, ugakoresha drone, ugatwara drone ireba hose. Ariko urumva harimo gukoresha icyo nibaza, ese gukoresha imbaraga z'umurengera rimwe na rimwe nibishaka kuba defect. Urabona bizakunda? Ntabwo automatically ntabwo bizakunda. Isubihaka? Ntabwo bizakunda. No kuvomesha kayunguruzo. Kuvomesha kayunguruzo. Kuko nubundi nasuko nabo zoroshe. Biranakomeye cyane, urumva ntabwo umuti w'icyo kibazo uri mu bya gisirikare. Kuko mu bya gisirikare umutwe wa M23 wahamuye abakongomani koko.
wajya ubafatana ahantu hakomeye cyane udafite n'izo ndege. So ni ukureba hasi hejuru icyakorwa ariko no kuganira ntacyo bitwaye. Ase Rwaka kuba njyewe mbona ahangaha iyo nkoze ari inkuru nabonye kuri Bwiza mu gitondo ni inkuru ya analyse ivuga ngo kuki kenshi intambara hagati y'inyeshamba na za leta ibiganiro bidakunze guhabwa agaciro ariko bigabwa agaciro ari uko abantu rumwe rwazahajwe abantu bamaze gupfa bashize barana. Ni kubera iki niba bintu by'ubugabo ngo bavuga amahoro bashimihora inyuma n'ubugabo butisubirwa bite ngo nubuhoro bagaseka ubundi bakajya gute bagahoberana. Abaturage bo babona ari abantu nyine ari ibintu biri kujya mu buryo. So kuri side zose bibe iriya M23 bibe ubuyobozi bwa Congo Kinshasa hakeneye gushyirwa mu gaciro inyungu z'abaturage zigahabwa agaciro. Aba bose barwana bagomba gutekereza ko barwana kose. Hari abaturage bari kwirukanka mu misozi bari guhunga. Hari abaturage bari kubura ibyabo. Ibyabo biri kwatikirira ko ibombe ahiguye n'ibiguri inzu. Ariko meki tuse n'abatera imbere mu kiganiro no mu ntekerezo zacu. Let's suppose ko M23 ivuyeho. Yego ese Kongo yabona amahoro wo kubibona? Bishoboka gute kandi ifite impunzi ziri hanze? Reka bavuze ko izo mpunzi ngo ari abanyarwanda batashe wabo. Bakaba bari mu nkambi Rwanda. Niyo philosophie ya président Tshisekedi. Et là vraiment je regrette. Kubona umuntu uz'abantu bari batuye umuntu ugerageza no gukurikirana amateka azi n'uburyo icyo gice kikukiye kuri kisanze kuri Congo donc akabihakana gutyo kandi azi ukuri aho kuri. Nje ndibaza ese M23 nicyo kibazo Congo ifite ntabwo ari cyo. Hari imitwe nyinshamba myinshi usibye no muri North Kivu usibye na Ituri na Katanga imitwe irahari. Nuko rero bakunzi ba Bwiza TV mu gihe dukomeje ikiganiro cyacu tubasaba no gukora subscribe, comment na like, why not like no gusharing izi nkuru. Izo ni intwererano nziza cyane bagomba kuturemera ko natwe tuba turimo tubaremera. Nokore ntabwo twicaye hano kubusa. Ukagira uti rero imitwe yose ivuyeho icyo turimo tuvuga imitwe nge navuga ko imitwe iramutse ive n'ubundi ntibizakemuka. Kubera ko Kongo ifite imitwe myinshi cyane iri igihugu kirimo imitwe bavuga ko ngo imaze kurenga 200. Imitwe yavuga mbere ko irwanya leta ariko iyo mitwe nta kindi ikora yiba abaturage irabica yica inka irasahura. None cyaje gutangaza abantu ukuntu bagiye kubona bakabona ya mitwe igeze gute ivanze n'igisirikare cya Kongo. Aho nakwisunga point de vue ya président Emmanuel Macron et yaherukaga Kinshasa ari muri conférence de presse na président Tshisekedi aho abanyekongo bashyitse kumwereka ko ibibazo bafite uyu munsi ari mu Rwanda batangiye kuvuga ko ari Ubufaransa kuko Ubufaransa ngo nibo bwatumye Exfar n'intera hamwe mpuzamugambi zihungira muri Congo pendant icyo bita zone turquoise. Ariko ibyo byose président Emmanuel Macron yagerageje kubasubiza mu buryo bw'ubwenge ababwira yuko ibibazo byose Congo ifite nitekereze ko ari uzabyikorera. Donc nicyo navugaga le gouvernement congolais le peuple congolais doit être responsable. Bagomba kumenya ko ibibazo byabo bibareba bigeze nta muntu wakwikorera umuzigo wundi kandi arega ibibazo byose bya Congo bituruka kuri economy ya Congo. Congo ubundi ni igihugu gifite ekonomi ishingiye ku bintu bibiri ubuhinzi n'amabuye y'agaciro. Ayo mabuye y'agaciro ariko igihugu niyo gitanga inzira yo kugira ngo bose bajye kuyacukura. Of course kuba bishingiye kuri ekonomi byo abantu barabeshi banabivuga n'abivuga bivugira mu mazu yabo badashaka kubivuga nkuko tuba tubivuga. Kongo nk'igihugu gikize n'uburo buhuye n'uburo buhiye n'umugati ushyushye ikibazo cyane kuriye ni catastrophe naturelle Congo nta muntu utakwifuza kuyirya. Ndayishimiye president ndashimiye ubwo yarari Nairobi yaravuze ngo tuje abantu nimwifuza ko abantu baza kugabanya umugati bazakumanyurira baguha kamanyu kuguha ubuvungu nko kuvuga ko yashatse kubaha ubuvungukira. Tuvangura ngo abantu bazagukize ntugundi ufite ariko se barabigukiza kurenza uko wakwikiza. Ahubwo muri iyi myaka 30 ishize niriye somo Congo yabonye mu bibazo yagihura nabyo. Reka tumere ko byinshi bagiye bituruka hanze ariko yo niye lesson yafashe. Still ibibazo byaturutse hanze Congo Kinshasa iracyajya gushaka imisaada hanze kandi umuti w'ikibazo uri he mu ndani ku gihugu cyawe. Mbwira nawe rero meki
waka rero tugiye tureba izi ndege Kongo iri kugenda yakira, izi ntwari iri kugenda yakira, bamaze kugaragaza ko zitazagira icyo ziwakinga, ariko gishobora no kwibaza ariko abantu babaha izo ndege bo bagamije iki? gutuma Kongo igira amahoro. Reka barashaka izahabu, ni contrepartie. Barashaka hariya gukora mu birombe, barashaka gukora ku mugari cyane, bari muri business. Ntabwo umuzungu aguha igikoresho cye ari ukugukunda cyangwa kwifuriza amahoro. Arega ari amahoro, amahoro yacu se abamariye iki? Babi nangase bara ibirometero biri ahangaha no kugera mu Bushinwa kuba M23. Nyamara ko ngugize amahoro, abanyarwanda tuba dufite amahoro, tugiye kwiga nabo baza guhaha, nabo bakaza gutura hano. Hanyuma rwaka icyo nibaza kuba M23 asubiye inyuma, aho gasa nkaho itanze umwanya wo kuba M23 wo kuba leta ya Kongo igura ibikoresho, kuko muri iki gihe M23 asubiye inyuma. Wagiye ubona ko Kongo nibwo yagiye yakira ivuga ko iri kudiringa na Turkiya, diringa na China, bivuga ko yadiringaga na ibihugu byo muri Republika yari muri embargo. Kongo yari muri embargo muri Amerika, muri United Arab yayivuyemo, bayibukuyemo United Arab. Aho hose nta kindi Kongo ishaka n'intwaro. Ubona ko byanga byakunda Kongo ishaka n'intambara. Ubona gusubira inyuma ko M23 atari igihombo kuri yo. Oya, igihe cyose baca umugani mu Gifaransa, pour mieux sauter il faut reculer. Arega niyo uvuganye n'abari abayobozi ba M23 bakubwira ko nta kibazo, umuntu atakundi barahari, bari optimist. Arega hari ahantu ni wabo kuhafata buriya nkejo bundi uziko nubo wumvaga ngo sake ngo bayici inyuma bajyaza Karuba, hako buriya Nord Kivu yose yari maze gufungwa, ku buryo nagiye gutembera nsanga inzira imwe yari isigaye nuko abanyekongo bari guhungira Gisenyi. So ndibaza ko bari abahungu ba M23 intambara barayizi cyane, so ko bavuga amato sinzi naho bayigi, ariko bari mu misozi yabo ku buryo nta abarimo ni benshi. Niba Kongo insigira gutyo kabona abarimo M23 ntiyababona, nireke gutakaza umwanya ngo ujye gushaka ibirwanisho. Inyeshamba nabo irwanisha ibirwanisho bikomeye ni siyasa ikaramu kumeza, ariko Kongo yarabikoze. Yarabatsinze Kongo yarabikoze, we ntabwo yabatsinze, ariko Kongo yarabashutse basubira inyuma. Ntabwo ari Kongo yabashitse, ni opinion internationale ikoresheje ibiganiro bya Angola, ibiganiro bya Nairobi, ibiganiro bya Ethiopia. Si byari bisubiye icyifuzo cya Kongo se? Kongo yarabati musubira inyuma, tuzavuga no ko musubira inyuma. None ko basubiye inyuma, Kongo irashaka iki? Si amahoro. Yabimye ibiganiro ashaka kubirukana burundu. Ubu rero reka tuzere ko ari amahoro. Oya ntayo. Abantu babwira bati twagotowe mu tugi, abamushakeje ubundi bataye ko bagotowe muri Mushaki. Hari abandi bantu benshi inka zapfuye se mu tarasubira inyuma. Ibyo nabyo ni umuvumo ku ruhande rwa Kongo, kuba inka se zifite iki kibazo. Inka se ni za M23 inakoze kamwe amata y'abaturage bose n'inya. Iyo niyo yamyumvire navugaga, it will take time, bizafata nk'imyaka 100 kugira ngo n'abanyekongo n'abo baturage batangire kumva ikiri ngombwa n'ikitari ngombwa. Ariko urumva izo ni intambara z'ubugoryi zikwiye kandi gukosorwa mu buryo cyangwa bundi. Hanyuma rwaka kuba Kongo uyu munsi none ikorana n'abantu barwanya igihugu cy'u Rwanda, ibyo bibona gute? No guhunga responsabilité. No kuvuga ngo igihe cyose bavuga ngo inshuti y'umwanzi wawe iba ari umwanzi wawe. Donc nibo buryo bwiza ifite bwo kwihimura ku Rwanda. Kandi mu by'ukuri ntabwo Rwanda aricyo kibazo cyako making njye mfite ibibazo byinshi. Ariko uburyo bumwe ngira bwo kubikwepa nuko nshaka kwerekana ko ari umbangamiye. Ntumfata neza gute? Ese wamfata neza nibyo ngomba kwifata neza. So izo zose no gushakisha impamvu. U Rwanda rufite lesson. Buri u Rwanda, amateka y'u Rwanda yatumye hari cyo u Rwanda uyu munsi rutakora, hari cyo abanyarwanda batakora uyu munsi ku mugaragaro cyangwa se mu buryo bwihishe. Ahubwo Kongo yo niki yakwigira ku mateka y'u Rwanda nimba itashobora kwigira ku mateka yayo. Ngira ngo nicyo kintu twari tukwiye gufatira n'umwanya ku mpande zombi, kwanga umunyarwanda cyane, gushigikira umwanzi w'u Rwanda nanone ntabwo ari cyo kizakemura icyo kibazo cya Kongo Kinshasa. So ndibaza ko nabari abantu bose barwanya government y'u Rwanda sinzi ko banayirwanya mu biki, koko benshi muri nabo government y'u Rwanda yakamiye. Hari umugani baca rero mu Kinyarwanda ngo abo umwami yahaye amata nibo bamuhaye amaraso. Ntabwo nzi neza icyo nabo barwanira, iyo yaba yindi topic. Nabanywa y'ubwami nayo ngo ntajya borohera.
arakaze rero niyo mpamvu rero ni ukubyitondera byose ni ukubigendamo gake ariko n'aba ngaba kuba bajya hariya imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru rimwe na rimwe natwe tujye tugira gusesengura ese abo bajyayo nta n'ibyo nzi nibiba bivugwa rimwe na rimwe nyine usanga hari igihe ari nk'amateori za conspiracy ndebye iyi foto abo bagabo babiri ntabwo nta kinyemeza neza ko ahangaha ari Kinshasa nkunda kubyitondera cyane bibe bari ni Kinshasa ariko ntawe umenya ikibyihishe inyuma hanyuma rwaka tujya ku nkuru ya nyuma dusa n'abasoza ikiganiro kuba uyu munsi Burundi n'u Rwanda hari tension gake kabayeho aho bivuga ko ingabo z'u Burundi zikorana n'imitwe yitwaje irwanisho byaje binavuga n'abaturage babivugana bigaragaza n'amafoto biragaragara bahana amacensi n'amavideo ukibaza ejo bundi ro igisika cy'ubundi gisa nkaho kikoma televiziyo y'u Rwanda kigaragaza ko ibyavugiye kuri iyi televiziyo ari uguharabika igisika cy'u Burundi biza no kurangira ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA nabwo bwihakanye abatanze ibiganiro urabona kakano katagiye guteza umwuka mubi urabona kwanza turebe iyi ntambara urabona ko iyi ntambara ibera muri aka karere igenda ikore dushami ko guhanganisha ibihugu bituranye ibi ari byose urumva iyi ni intambara c'est une guerre médiatique ni intambara itangiriye mu itangazamakuru neza kandi itangazamakuru rifite ububasha bwo kuyiha imbaraga cyangwa kuyima imbaraga gusa ikigaragara ingabo z'u Burundi zirera muri Nord Kivu zagiye zijya muri espace M23 yavuyemo zagomba kuba fidèle ku baturage mu kurinda abaturage no kurinda imitungo yabo mu gihe rero bitagenze gutyo bikagaragara ko bifatanyije n'abantu bakomeza kwica abantu hariya nabyo arega d'une façon ou d'une autre njye mbona nabyo rugwereza M23 imbaraga n'ikindi cyabiteye wabonye ko habayemo uburyo ingabo z'u Burundi nazo zagize ikibazo aho Perezida Tshisekedi ari muri Botswana yaje kwemeza ko ingabo z'u Burundi arizo zikora neza izindi ngabo zose uzabonye zero ndetse anavuga ko izi ngabo za East Africa igihe kigeze ngo zikinjure zive mu gihugu mu kwezi kwa gatatu zigomba kuba zavuye mu gihugu cya Kongo ndibuka n'igihe ingabo z'u Burundi zajyagayo kuko zagiyeyo na M23 ikiri actif zari zifite determination ariko nimba zarahisemo kuba zafatanya na FDLR ibyo nibivugwa ariko hagaragara amavideo n'amafoto abanyatura baza kumwe n'ingabo z'u Burundi basuhuzanya bagira gute arega birumvikana ariko muri zo eneyo M23 yavuyemo nyatura yise yakaba na FDLR kandi ingabo z'u Burundi niyo zari ziriyo niyo ziri so uko bimeze kose zigomba gushigikirana ngira ngo ikintu cyabayeho hano ni ikintu kijyanye na kishobora kubyutse kuzana umwuka mubi kuba ibintu byaraciye kuri televiziyo y'igihugu y'u Rwanda aya mafoto yarerekana aba bagabo harimo honorable senateri Evode ndetse na museminari bo bagaragaza ko ingabo z'u Burundi zifatanya n'iyi mitwe yitwaje irwanisho ngira ngo ikintu cyabuzemo nuko hatabayeho kugaragaza izo facts byaba ari guerre médiatique rero byari gushora umwuka mubi ariko mu gihe byo bavuga nimba byarabaye koko nanjye mu bigaragara mu mashusho yagaragaye kuko urabona ibintu byose nibyo hagaragaye rwose zone zafashwe nayo M23 yarabivuze ejo bundi mu kiganiro twagiranye na Major Buringoma yarabivuze nuvuga ngo habayeho uburyo bw'uko ahagenzwaga na M23 hamaze kubaha abarundi nyatura FRDC barahatambuka nta kibazo kandi bajya guhatanga M23 bavuga ko nta ahantu yafashe nta FRDC cyangwa undi wari wese wemere kuhakandagira usibye ingabo za yase ndetse uwitwa Colonel Nzenza kuvuga ko bazanabishakira umuti igihe izi ngabo zaba hari izindi ngabo zindi zije kuhaba batarazihaye ngira ngo niyo mpamvu byabaye n'inkuru buri muntu wese agashaka kwivugaho rwose amavideo yaragaragaye zitambuka nko ku mushaki niho byakunze kugaragara cyane urumva rero Meki nta mpungenge zihari ikigaragara mu gihe ingabo za FDN donc ingabo z'u Burundi zizaba ziyemeje gukorana na FDLR FRDC ndetse na nyatura n'indi mitwe iraho myinshi bizaba ndabizi ko kuri M23 hari message
runaka kuko n'ababyeyi babo bakomeje kuyicirwa n'inka zabo zikomeje kwamburwa bizaba bigaragara ko bya biganiro byari trick uzabwo ari bigihari Kisekedi rero kadakogana n'umutwe w'iterabwoba iyo kurikira rero nayo mpamvu arimo agira gute agura intwaro uyu munsi babonye indege zo mu Bushinwa zikaze rwose zijye kurasa M23 cyane kandi idahari aho iri hose bazayisanga ubu rero urumva n'ibihugu duturanye ibihugu bituye naho nabyo natwe dufite ibibazo ni ukwitegura ku munota ku wundi drone zatugeraho yego rwose zakagombye kutugeraho ariko zituzaniye imiti cyangwa ubundi butabazi cyane cyane muri ibi bihe by'ibiza ariko icyo nzi ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa n'u Burundi umubano warutangiye kuba mwiza kandi bidufitiye akamaro kandi it's a matter of choice ni byiza guhitamo abantu beza bo gukorana nabo kuko niyo mpamvu nababwiye yuko ibi bibazo duhura nabyo buri munsi amateka yabaye hano mu Rwanda ibibazo Kongo yagiye ihura nabyo byakagombye kuba isomo ikomeye muri Kongo ndetse n'ibindi bihugu waka nuba twasoza ikiganiro cyacu uruvugiro dushimira abadukurikiye mwese mukore comment mukore like mukore share kandi muzaba mutubona rwakazajyaza dukorana ikiganiro n'abandi bashyashya bagiye bagomba kuza bose tugakorana icyo twiyemeje ni ikintu kubaha amakuru atari ivumbi dushimira rero abakunzi bacu barimo Ramazani wo mu Faransa tumusuhuza Marie Gorette dusuhuza Chris Jane bose n'abantu dusuhuza rwaka bajya bagira nawe ndabizi barakwakira barakwakira rwose n'umuryango wabwiza dusuhuza B&M Dieudonné Dias Connect Matsibihugu Teta Benjamin Shizirungu Louise Mashami Duseke TV komera cyane Trance Kwizera Kanangwayire nawe komera Gaspard Adolphe komera Murebwayire komera so bose n'abantu nyine badukunda bahora bahari umunsi ku wundi Joseph Jolie Quel n'abandi bose mwese mukomera muri Habyarimana Gisenyi Rubavu komera Alex Gasirabo komera mukomere cyane rwose witwa Chris B komera cyane Jean Pierre komera cyane Vianney Bakura komera Amani Rafasha komera Raphael Eric uri muri Denmark komera na Srington komera Ngabo Ibrahim komera Damian Nkaka musaza Damian Nkaka sinzi umuzi akunze gutanga ibitekerezo nawe n'umuntu mushaka kuba munaziranye rwaka umuntu ukurikirana amateka ya politike y'akarere umunsi ku wundi marabizi muri turabonye cyane so reka dushimire mwese mwadukurikiye mwakuri iki kiganiro uruvugiro ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo mwari kumwe nanjye Mike Kayiranga ndetse na Gaston Rwaka ciao